Živijo in dobro jutro v naš 6. dan spoznavanja Bosne in njenih lepot. Tu danes smo v Konjicah, danes nas čaka popravilo tega lepotca, ker nas voz okoli. Ugotovili smo, da se je jermen snel oziroma da se je jermen strgal, in zato je alternator tudi nehal delati in pumpa za hidravlična pumpa za servo volan. Tako da to se danes zrihta, medtem ko bojo tole Bosanci rihtali, mi skočimo v Titov bunker, pol pa še ne vemo naprej, a proti najvišji vasi v Bosni ali pa kar direkt proti Sarajevu pa na njihove piramide. Da, to pa še vidimo, ampak zagotovo bo zelo lušten pa zanimiv. A si ujel? Ja, takole, danes smo se spet malo načakali, ker itak Bosanci niso tako točni kot Slovenci in smo kombi šele ob 9:30 peljali na servis in gremo zdaj v bunker ob 12, ne ob 9. Tako da gremo zdaj v bunker. Zdaj smo se pa tarok učili igrati. Oziroma sem jaz učil igrati. Lukata pa Janjo. Tablice pa 90% slovenske. Simpatično mi je to, ko imajo Bosanci ta tak urejen kaos. Vse se na koncu zrihta, ampak malo se čaka. Pa malo improvizacije, vedno. Grad Konjici u Tito bunker. Ovdje je zona ograničenog kretanja, fabrika municije Igman je u samoj blizini. Pa gremo v najbolj varovano skrivnost nekdanje Jugoslavije. Voda. Ja, takole, bunker smo si pogledali, avto smo tudi nazaj dobili, tako da pičimo zdaj naprej na Lukomir, to je najvišja vas v Bosni, na Belašnici. Pol pa se v Sarajevo spustimo, pa gremo danes še do Visokega, kjer bomo prespali, pa si jutri piramide gledali. Hotel sem pa samo še to povedati, da bunker me je malo razočaral. Res sem več pričakoval, glede na to, kaj sem videl v temu bunkerju pri nas v Kočevju. Ta vojaški bunker isto je, pa ne vem zakaj, tam se mi zdi veliko boljše narejen, veliko bolj natančno, tako, ko bi za tretjo najdražjo stvar, ki se je naredila v Jugoslaviji, bi pričakoval, da je to malo višji nivo, je pa tako, ko bi jaz se tam malo igral. No. Res. Ali pa tudi zgodba, da v tem Škrilju, kakor se bunker v Sloveniji imenuje, da ti boljšo zgodbo prodajo. Ne vem, no. V glavnem gremo na pot.
Mi smo prišli do najvišje bosanske vasice, Lukomir, in po poti smo srečali gospoda, ki nas je povabil v etno kolibo in smo tle. In da vidimo zdaj to. Dobar dan. Dobar dan. Jeste gladni? Ja. Prijatno. Hvala. Zdajle bomo pa tole, bo pa doma pečen kruh itek. Snedeljke skere. Evo, mi smo se zdajle fino nedeli z gospo Zineto, se pogovorili, nam je razložila, kako se tlele živi, kam se vse lahko gre. Tako da, ful dobrodošli tle, za jesti res, za prste polizati, juhto smo jedli, pa smo že, zelenico, top, tako da, ful dobrodošli tle. To je to, ne. Boste pa res doživeli tle ono pristno, bosno, prijazno, čutili se boste dobrodošli. Mi še pridemo, smo se že zmenili. Tole je bilo pa res brez heca ali pa brez pretiravanja, nekaj najbolj pristnega, tako res, meni je bilo tele, urico pa pol, ko smo bili tlele, res neverjetno, taka toplina, res so neverjetni ljudje. Prav malo s cmokom, Ja. vsaj jaz to tukaj, ki je res brez besed. Super. Zaključek bomo jutri naredili, ampak hotel sem samo še povedati, da če boste semle hodili, Ko boste? Ja, ko boste semle šli, pridite v sredi junija pa do konca junija nekje, takrat je tukaj narava najlepša, tako kot praktično povsod po hribih, a ne, veliko cvetlic, narava se prebuja, pa temperature so še super, avgusta je tukaj prevroče, saj tako je. Tako smo bili podučeni. Ja, tole je zaključek za današnji dan. Jaz moram reči, da v bistvu Tito bunker, tako kot sem že vmes rekel, me je malo razočaral, malo sem več pričakoval, glede na to, kaj so mi tudi ljudje povedali, pa tudi glede na to, kaj sem doživel v Kočevju. Ampak to je moja izkušnja, no. Vidva. Moj prvi bunker, tako da moj prvi bunker, tako da nimam s čem primerjati, nisem bil pa jaz navdušen. Mogoče bi lahko se zgodba bolj razvila iz tega, ne vem, kar sem jaz doživel, meni mogoče res slabša izkušnja. Ja, boljša organizacija bi lahko bila, pa pač bolj bi lahko, več bi lahko povedali, kakor sam tisto, kar je tam oziroma kar je še tam, bi lahko malo bolj razložili, razen tega, da je iz Iskre elektronika in z Lesnine pohištvo. Ja. Ima potencial. Ja, drugače pa pol naprej mehankar je dobro zrihtal avto. Ja, evo, še zmeri dela, tako da nekaj zna. Pa Lukomir, pa tudi tako, kot sem že rekel, res je ena ful dobra izkušnja in Kljub slabemu vremenu. Ja, če bi bil še lepše vreme, cela narava gor, tako noro, no, tako da res je to treba iti enkrat pogledati, če v lepem vremenu. No. Pa tudi pot iz Konic, tisto, kar smo dobili priporočeno, ne tisto, kar je Google rekel, ker je baje preveč makadamska za normalen avto, je bila meni osebno lepa, tako da same vasi veliko smo videli to, kar ste videli, gospa ful v redu, tako da sigurno mi se bomo še vrnili, ker mi deluje, da je res pristno in lepo. Ja, to. To je to, ne? Ja. Se vidimo kmalu. Čau. Čau.
Živijo in dobro jutro. Mi smo še v zadnjem dnevu našega potepanja po Bosni. Zdaj imamo še 10 minut do vrha Bosanske piramide Sonca. 2 ure hodimo. Ja. To je bil hec. Drugače pa gremo pol pogledati v tele tunele in doživeti malo tole visoko, pa da vidimo, kaj pa kako, da vabljeni ste zraven. Evo ga, tole je vrh piramide Sonca. Zdaj plan sem imel, da bi tlele z dronom poletel, malo del stran, pa da se vidi cel ta hrib oziroma piramida, ne? In da bi tudi videli to obliko, ampak zdaj zaradi megle to ne gre. Bomo pa pol mogoče bolj popoldne šli spet le mimo, pa da bom dron dal v zrak, pa da vidimo. Zdaj smo se preselili pa 3 km stran do rovov, ki so baje zelo posebni in vodijo proti piramidi Sonca. Pa gremo pogledati, kaj imamo na izbiro. Tale simpatična... Imamo. Tale gospodična nas zdaj rihta, da bomo šli verjetno dnevno turo, 4-5 ur na vse lokacije, pa da vidimo, kaj pa kako. Drugače pa tukaj je pa vhod v tunel, ta glavna zadeva, ki je tlele noter. Ura je malo čez 9, mi smo kupili 4-5 urne karte, se pravi dnevne karte. Imamo še 1 urco časa, da nekaj pojemo, pol pa akcija. Sve svježe iz Bosne. Evo, zdaj se peljemo na prvo točko naše 5-urne ture. Vodič je simpatičen fant Eldar. In gremo razgledišče pogledati, ker se vidi piramida Sonca. Ja, znam gore Maribor, Ljubljana i Novo mjesto i tako te. Tukaj se dela razgledišče za na... Dakle, sad se nalazimo na vidikovcu koji smo nazvali Belvedere. Naime, odavde možete da vidite sjevernu stranu Bosanske piramide Sonca. Jeste moguće izvršiti mjerenja da vidimo koliko je precizno piramida orijentisana, što je uradio Geološki zavod Bosne i Hercegovine 2006. godine. Nakon vršenja mjerenja, ono što su ustanovili jeste da je ova sjeverna troglasta strana perfektno orijentisana prema zvijezdi Severnjač, prema kosmičkom sjeveru. Ima samo 0 stepeni, 0 minuta i 12 sekundi devijacije. To je nemoguće primijetiti povremeno. Tako je jako često, čak je jako teško da se u stvari izmjeri ta devijacija. Međutim, u Egiptu, kod Keopsove piramide, tamo su isto tako vršena mjerenja, te ona ima 0 stepeni i 2 minute devijacije. Našla samo 12 sekundi, što je samo jedan mali djelić u stvari te devijacije koje ima Keopsova piramida u Egiptu. Evo, tukaj smo bili včeraj že zvečer, prišli
pod piramido Sonca. Danes gremo pa še pogled izkopanine, ki so jih naredili. Dober tek. Gremo pogledat še. Ima to da frižider vodu, tako. I ovdje na mjesto, tako. Luštno. Ovdje imamo neka poređenja između Bosanske piramide Sunca i Keopsove piramide u Egiptu. Jedan od razloga zašto poredimo piramidu Sunca i Keopsovu piramidu u Egiptu jeste upravo činjenica da se Keopsova piramida smatra kao najveća piramida na svijetu. Međutim, kao što ovdje vidite, njena visina je 147 metara. Trenutno, nakon izvršenih lidar skeniranja 2015. godine, ono što smo ustanovili jeste da je u stvari stvarna visina piramide Sunca, kada se izmeri skroz od dna do vrha, u stvari 368 metara, što je čini duplo većom od Keopsove piramide u Egiptu. Ovdje možete da vidite i ova poređenja koja sam malo prije spominjao, znači 0 stepeni i 2 minute devijacije, a ovdje 0 stepeni i 0 minuta i samo 12 sekundi devijacije od kosmičkog sjevera. Masa piramide Sunca je u stvari preko 20 miliona tona, masa Keopsove je 5 miliona tona. Tako da možete da zamislite u stvari kolika je to gromada od strukture i koliko je trebalo ljudi da se ona u stvari napravi. To apsolutno nikome nije jasno i čisto sumnjam da će se ikada otkriti odgovor na to pitanje ko je i kako su uspjeli da naprave ovoliku strukturu. Svrha piramida u koju mi u stvari vjerujemo jeste ona koju isto tako spominje Nikola Tesla, kao što znamo jedan od najvećih fizičara na svijetu koji je ikada postojao na ovoj planeti, a to jeste da su piramide energetske mašine, energetski pojačivači. I tu ima stotine i stotine dokaza da je ta u stvari priča tačna, zato što su sve piramide na svijetu uvijek građene na energetskim tačkama koje zovemo ley lines, kroz sjecišta ovih ley lines, to je izvorišta, sirove frekvencije. Međutim, piramida kao struktura četverostrana, 4 troglaste strane, što znači da sve što uđe unutra se odbija od ove troglaste strane i koncentriše se na jednu koncentracijnu tačku, što jeste vrh piramide. Inženjer telekomunikacija iz Srbije Goran Marjanović na vrhu piramide Sunca meri koncentrisanu energetsku zraku, koja je isto tako elektromagnetna. Kreće se u vidu Teslinih skalarnih valova vertikalno, 28 kHz je frekvencija. Istu tu frekvenciju merimo unutar tunela, samo što je razlika u tome što je na vrhu piramide koncentrisana i kreće se 1,5 puta brže od brzine svjetlosti. Tako da piramide na svijetu, ukoliko se povežu sa ovim energetskim zrakama, elektromagnetnim poljima, sama površina planete Zemlje je elektromagnetna, mogu da komuniciraju jedna s drugom brže od brzine svjetlosti. Stvaraju jednu ogromnu mrežu. Tako da postoji u stvari ta teorija da su piramide isto tako jedna vrsta mrežne komunikacije između kontinenata, jer na svakom kontinentu se nalazi piramida i više piramida. Vidimo, jeste najplići nivo blokova ispod mekane zemlje. Kao što vidite, mi smo otklonili 1,5 metra nanose zemlje odavdje i tu pronalazimo prvo glazura, glatka glazura koja prekriva materijal od čega je pravljena piramida. Ovdje imamo još jedno od arheoloških iskopina koje smo radili na površini piramide Sunca. Ispod 1 do 1,5 metra nanose zemlje, opet ista situacija. Pronalazimo isti materijal, što jeste u stvari taj konglomerat miješan sa topljenom glinom kao vezivo. Ovdje možete da vidite i ove fino četvrtaste blokove koji su redani jedan na drugi. Redani su u redovima. Mi smo uzeli uzorke ovog materijala, poslali smo ih na 5 građevinskih instituta na analizu, 2 u Francuskoj, 2 u BiH i Politecnico di Torino institut u Italiji. I svaki od navedenih instituta je ovo kategorisao kao polimer. I oni su objasnili da ne postoji niti jedan geološki proces koji prirodno pravi ovako nešto. Dakle, to može da bude anomalija ili da to napravi čovjek. Anomalija je slučajnost. Međutim, anomalija može da se desi na jednom mjestu. Međutim, na bilo kojem dijelu piramide
da otklonite ovako metar, metar i pol nanosa zemlje, pronalazite istu anomaliju, što znači da to više nije anomalija. Imamo veću granulaciju ovo kamenja, znači ove sedimentne stijene. Ovaj materijal varira sa granulacijom od mjesta do mjesta. Opet imamo žučkasti materijal između. Očigledno topljena glina koja je lijevana da bi se ovo sve još više stvrdlo i tako dobila ta čvrstoća. Zdaj smo prišli na naš tretji postanek pod piramido Lune. Tole je piramida Sonca in gremo kele gor. So istočasno prišli tudi ena skupina Norvežanov, ki so na večdnevni turi, pa smo se jim kar priključili, tako da bo v angleščini zdaj. One more time, everybody. And we're on the Moon Pyramid, on the first excavation site that you can see here. Of course, this all looks very natural, doesn't it? As you can see, nature works like this usually, and we have a beautiful view here when you just turn around and you see two more pyramids. On the right hand side you see the Sun Pyramid that we guys yesterday visited, the side where the forest is, the dark side of that forest over there. We saw the excavation sites there, and just below that one, basically if we just look ahead, that's the Pyramid of Love. It was the Pyramid of the Sun, and then some 10,000, 15,000 years later, this pyramid, the Pyramid of the Moon, a terraced form pyramid, was shaped. Very interesting. It is also like still bigger than the pyramids in Giza, with 190 meters. We need to make an escalator here. Also, and then he usually sometimes wants to charge entrance because he says it's private property. But thanks to him also, these parts here were uncovered because as you can see, the beautiful sandstone blocks that we had down there continue here on this terrace. Ajde, pičemo na tunele, na našo, mislim, da zadnjo postajo danes. Evo ga nazaj v tunelih, a pri tunelu. Uzmite sebi po jedan šljem. Došli dok je moglo da se uđe. Onda smo ovdje naišli na šljunak u sredini. Ovdje imamo, vidite, dva rapanja tunela. Evo ostaci šljunka, riječnog, a ovdje iznad imate ovaj konglomerat. Znači, kao što vidite, nema onog žučkastog materijala, nema topljene gline kao veziva, nego je samo ta usitnjena sedimentna stijena. U procesu čišćenja tunela, unutar ovoga, pronalazimo komadiće izgorenog drveta pepeo grančice, šaljemo ih na radiokarbonsko datiranje u Psalu u Švedsku i rezultat je pokazao 5000 godina starosti. Tu mjeri samo 50 do 100 negativnih iona po kubnom centimetru. Ne 1000, nego samo 50 do 100. Ti negativni ioni se vezuju za štetne čestice i obaraju ih napod, mi ih više ne možemo disati. Ovdje imamo 3 strukture koje su napravljene od keramike. Da biste napravili keramiku, miješate glinu, pijesak, vodu, zatim pečete tu smjesu na temperaturi između 1000 i 1200 stepeni Celzijusa. Kad se ohladi, dobijete ovako nešto. Ovaj jajoliki blok ima 350 kg, a najveći koji ćemo vidjeti ima 8 tona. Oni postaju sve veći i veći što dublje ulazimo u tunele. Ovaj se sastoji od 2 dijela, baza i poklopac. Vidite liniju koja se proseže okolo. Znači nešto je unutar njega.
I da bismo saznali šta se nalazi unutra, nismo htjeli da ga pomiramo, da ga razvaljujemo, jer to ide protiv principa arheologije. Pa smo izvršili geoelektrično skeniranje i vidjeli da se unutar svakog ovakvog bloka nalaze kvarcni kristali. Ovdje imamo sitne komadiće kvarca koji su razbacani kroz čitavu unutrašnjost ove strukture. Na dubini od 21 metra ispod svakog keramičkog bloka nalazi se podzemni tok vode koji uvijek ima istu širinu kao blok, a zašiljeni dio bloka pokazuje smjer u kom teče podzemna voda, što znači da je sve povezano. Idemo lopate, kolica i samo praznimo tunel. Ručno smo uspjeli da očistimo do sada oko 3 km površine. A dođe samo on? Pa ima dosta i pas doktora Semira Sani uđe s njim i hoda ovoda. Na ovom mjestu možete vidjeti još uklesanih simbola. Na ovaj blok je počela da kaplje voda kada smo odavde očistili, odavde kaplje voda i ovdje otprilike gdje on leži. I tu po sredini bloka je bilo dosta simbola, ali se vremenom saprali. Ovdje možete vidjeti laserski skenirana prikaz ovog bloka. Tu imamo 25 simbola. Ova runa je simbol života, život. Ova runa simbolizira drvo. Ove ovdje 3 zakrivljene znači riba. Ova znači kuka, kao kuka za pecanje. Ova znači vrata. Ova znači prozor. Ovo je runa koja znači voda. Ova znači ruka. Ova znači usta. I ova simbolizira dlan ljudske ruke. Ovdje ispred nas možemo vidjeti K2 keramički blok koji ima 8 tona. Što znači da nema šanse da ga iko ovdje donese. Jer jedini način da se on tu pojavi je da je pravljen na licu mjesta. Pravljen je od slojeva keramike. Bilo gdje da vidite linije, to su sastavi tih slojeva. Na bloku se nalazi pukotina. Pukotina je nastajala zbog podzemne vode. Ti uđi slobodno sjedni, razumiju i engleski, moj isto ja ću ovdje ispričati. Hajde. First sample of this water we sent to the Institute for Health and Care of Food. There we got the result. The water is perfectly clear without microorganisms, so it's drinkable. pH of this water is 7.5, pH of our blood 7.4. Second sample we sent in Japan to Dr. Masaru Emoto, scientist who spent almost 40 years of his life researching the water and proved the water is alive, has ability of memory, it can give and receive the information. Za konec pa še malo šopinga. Evo ga, tole je pa zadnji zaključek in zadnji, mogoče bomo po poči kaj posneli, ampak prišli smo ven s tunelov, pogledali smo si piramide, vse, kar smo imeli v Bosni za videti za tokratno turo. In jaz moram reči, tudi nad piramidami, za razliko od Titovega bunkra smo imeli tokrat fantastičnega vodiča in je res en kup informacij smo dobili. In tudi takih podatkov, ki si jih ne moreš sam pridobiti, no, ki res ti jih mora nekdo povedati in je bila super izkušnja. Jaz sem zadovoljen, da smo vzeli celodnevno turo, oziroma to 4-5 urno. Ja. Tudi pol jaz sem se peljal k svoji tetki, bilo lušten, da jaz sem ful zadovoljen tudi zadnjim dnevom. Ja, jaz sem bil pa tukaj še daleč, najmanj sem vedel glede piramid, sploh nisem vedel, a se jih vidi, se jih ne vidi, tako da zame vse novo, tako da mogoče res nam je dal vodič veliko informacij, res, ko se govoril, res dober, se vidi človek, ki dela nekaj z dušo, da je razlika in ja, jaz moram še te podatke mičkem sestaviti, ampak ja, jaz mislim, da lep pa tak poln dan. Je za videti zdaj. Veliko ljudi hodi sem večkrat, hodi meditirati, tako da se vračajo, ampak
Ja, glede na to, koliko časa bojo to še delali, se bojo očitno še vračali dolga leta. Ja, ampak tudi, če ne veste, če je to za vas, pač pridite pogledati, ne, pa vidiš, pa prideš nazaj, pa ne, pa pač od vsakega posameznika odločitev. Ne. Je pa sigurno ful prijetno in lepo, no. Pa itek so prijazni za 100 na uro. Pa park je lep, Ja, vrhunski park. Moj občutek teh par vodičev, ki smo srečali v poti, pa ki so, da vsi delajo srcem to, tako da se pozna, kako podaja informacije. Ja. Tako da jaz, kar se tiče vsega tega stafa, ki je tukaj, tudi ljudi, ki so kosili travo, kako so pozdravljali, da so veseli, ki so tukaj. Ja. No, za razliko, tudi ne rečem, da v Titovem bunkeru niso bili veseli, ampak drugačno podajanje informacij in bolj na širok, ful več informacij. Res je, da tle smo bili samo 3 v skupini, tam nas je bilo pa ene 50, ne, in je to razlika. Ampak ja, tukaj meni veliko boljša izkušnja. Ja. To. Evo, to je teh 7 delov Bosne, drug let, če ne prej, drug let gremo še enkrat. Ja. Nekaj Druga drugega. tura. Ampak Tako. nekaj drugega, ja. Ja. Da. Ampak res super. Hvala, da ste pogledali. Spremljali. Ja, nas, Pa daj malo Ja. napišite, kaj vam je bilo všeč, kaj ne. pa kje ste bili, kaj ste vi izkusili. Kaj predlagate vi? Ja, to, predvsem na Bosance ciljam, da poveste. Ja. Cool. Mi smo zadovoljni. Ja, super, res. Ful dobra izkušnja in super. Čau. Čau!